from Sri Lanka and are working with small-scale fisher people in the country, and we are facing serious threat to displacement, loss of damage, dispossession of the resources, destruction of the environment through these light Percy nets, the lead used lights and everything. It destroy our waters, destroy our livelihoods, because small people grab that resource and destroy our resources for other people. In that, small scale people are sufferers. So in that we say, Indian government, very particularly the Goa government and others, should be immediately ban this one, which will be a similar effect for Indian fishermen, Goa fishermen, and overall small-scale fishers in India because of this threat. So we urge from the government, please consider the livelihoods, life. Express my gratitude to the people here at Nailini, but also I do want to express the importance to your government in India to really take note and maybe research better to develop a system that's going to work so you have sustainability on and on, to build the stock and make different regulations and policies to enforce better policies and rules so that the people can better understand the importance to protect some spaces, to fish certain times, and then we will have then continuous stock forever and ever. Browns Beachan asa Ligombo, Sri Lanka. आम्ही आयज फील्ड ट्रिपाक गेलेले आणि जेन्ना आम्ही फिशरमॅना कडेन एक धाकटी जमा जाली, मीट जाली, थिंगा आमकां कळलें की हांगाय LED लायट फिशिंग चलता आणि तशेंच करून जायती डिस्ट्रक्टिव्ह गियर्स यूज जाता. आणि ह्या कारणा खातीर आयज जे नुस्तेकार जे आसा, बारीक मच्छीमार जे आसा, ते आयज प्रोफेशन सोडून थोडे कामदार जाल्या, प्लंबर जाल्या, कार्पेंटर जाल्या, अशें करून श्रीलंकाची फिशरीज, जी फिशिंग धंदो जो आसा तो आयज काबार जाता. पूण हेजेर सिद्ध जाता की आमकां गोंयान जे कायदो आमी घडलोलो 2016 आणि सबसिक्वेंटली 2017 तो कायदो जो LED लायट बॅन जे आसा ते अजून पासून गोंयान जावना. आणि फाटले सीझन पळयले जाल्यार हे LED लायट फुल स्विंग अजून पासून चलता, इवन आफ्टर द कोर्ट डिरेक्शन. पण आमी सरकाराक मागता की हे LED लायट फिशिंग जे आसा बंद करपाक जाय, कित्याक हे आमी श्रीलंका नाल्यार दुसरी कंट्री भशेन जावपाक नाका. हे जे नुस्तें प्रोटेक्ट करपाक हे सगळ्याचेर इंट्रस्टेड आहा, बोटकार आसूं या बारीक मच्छीमार आसूं. सो हांव मागता तशें करून आमचो WFFP जनरल सेक्रेटरीन मागला की LED लायट फिशिंग बंद करचें म्हणून. हवाई जी कंट्री आसा ती बरी फिश मॅनेजमेंट करता की ते जे फिश ब्रिडींग एरियाज आसा त्या एरियांनी ते बॅन करता. एक वर्स 2 वर्स अशें करून ते फिश स्टॉक मल्टिप्लाय करता. सो आमी हे बरी सिस्टम हाडपाक जाय की फिश मॅनेजमेंट आनी फिश प्रोटेक्शन करपा खातीर, नाल्यार आमचे मच्छीमार जे आसा हे बिझनेस काबार जातले, नुस्तें काबार जातले, मच्छीमार काबार जातले आणि पर्यावरण काबार जातले.